Windows 10 automatic update nin omzia kan traffica turn off ta kan enang in network ka khanin right click anga open network and internet setting a hin loot lenga alanda hin anglo mai thaya in Windows 10 version managerin chuanin hoi kai chu ta hin lu thaya properties a in lu tanga network properties chuanin set as meter connection te hin turn on to chuanin chuan automatic update to khalo vengang chuanin dangle chuan ei chu automatic update of dan ani chi lo net limitation set dan ani try tangkai khop my free software ne download thai ai version 4 ka manga administrator in run yes chuanin hai Windows 10 bloatware sang ama login turn on ringot thin login update ringot thin au khai turn off dan hai priority hi lower ka seta ka man du lo tu ho ka network speed hi kilobyte megabyte gigabyte abit kilobit megabit gigabit hi byte per second hi ta hian bs byte per second ai ne nga chuan hi value hi 1 na setangai save anga chuanin hi a download limit hi upload limit hi 1 na byte cha kanin danga 1 set thlave kanga into lo ho kha ama lowin mang nek lowin mang train ho kha chuan in set chinang speed ba kha lowin mang thei don lo ta an chuanin kanilea trick pakhat kina wifi te ron omanga in man trom treu computer thin ti thei zia system shilong cheu hin right click anga open network and internet setting chuanin adapter option a change adapter option in kalanga hai checkbox x mark om lo zawa hen ta internet to hen checkbox a x om zoning ka manglo ani manglo tinani NDIS based internet sharing device ta hin right click anga properties and load anga chuanin internet protocol 4 version 4 IP4 ani in load ang double click ang IP address chu aron ai automatic ai da mai the set job kernga lo set dum don set job te thawa automatic ai ka manga ai na sign vector automatic hian advance a hin kalang automatic ai atira chona lo checkbox hi lo in tikang automatic metric ki ai untick in uncheck anga interface a metric a hianin lowest value khan highest priority nei dona chu lowest a chun 10 thleng set thaya 10 in set hianin omje bera chunin in wifi po ka mi sang phone sang le computer sang tenang connect ani pon hi primary device a mang don tin ani highest priority a chuanin network ron load khami in wifi network ron load zong 80% ang vel do thoka ani in computer metric in set dang lam chon amang don tinani highest priority nei don su primary device amang don tinani chuanin aneta putchak big don tinan chu in okay nga okay vek nga chuanin in computer in restart ama lome